asen aka ne ho so biem na sana yenim de ekọ kwaje Oppong Nkrumah ena di the details abeto abonten kwanya John Daraga Dramani Mahama ne nkrofo etimi kata omo ani se omo di sabio koko akuafo abro ye di won abro ye tete won eye koko akuafo nkwa koko krachefo nyina na kwaje Oppong Nkrumah any MPs eko seri in ewo seri kuru ahodo bebre so any koko akuafo eko di nkomo na kwaje Oppong Nkrumah din sembema begu abontena minya barima ebe hu behia pa se won so be pebiatie de ntia akuafo I was in treaty one this way de ntia Jomahama ne na ban akata omo ani se omo bedi akuafo abro meka se yenko ne yembo nwura video no yenko tie video no na yemfa mu asem emfa bintu ekototwem Hi, Ras Media GH, Media and Mr. Mafo. Message say like a video, no comment, na share mame. Found sa isi adomano so. One subscribers and one subscriber. So the video be at tomorrow. Be one of the first people on sa ebe kabi. Mimi ya ose Anthony. Ni mwakwaba. Yemo udam na yentiwe kwaje Oppong Nkrumah. Nensema odi abe twabontre after visiting the cocoa farmers in the farms. Cocoa farmers no. Edikan no na yedikan ni ekuafo di nkita ho. Fiti time asemi by. In fact, ekuafo na nedi kama so te say. This is during Christmas time, you call for Brunya festivities. Ekuafo ma so te say. Fiti November no koko ma ton nyina no. Ye first ka bia ma. Ti by New Year, ye didn't come on where platform so no. Obi a report said there's a problem or. And ti say be early February ho no. Obekaya ye central phone shemu. Dr. Oppong na address here na meeting in sending from penifon bebe kan ho ena ye pone ho kire Ghana phone nyina said ye koso ni fit November cocoa a Ghana ban atobe 10 billion Ghana cedis worth of cocoa from Nkurasi nyina no muntuaka enti de ohiane o how bebre break cocoa akuafo enti aban no o ma nanimre nanim ye ompesika entua cocoa akuafo no wanye ne sa e de asembeba. You a press conference, I say you call back to your constituencies, you know. Kukwekwa be based on the ana ye can say how no be atese mo kan asem na mai ntibu timi so ye tonsa frame call yinkura ni biase timi call baby enra ye call ne ho ana call ti ye call ko shia o home san kire o masem no mu in detail senia ade na e haum e create problems on kra na se ti ye back to parliament no be kaya start e kan ho asem on the floor of parliament say aban hwe na ono mu ni nti da na ye DJB Dankwa anniversary say my contribution was on JB Dankwa's contribution to the cocoa industry. In the 1940s, Opia say yen former cocoa marketing company. Sika yen fi cocoa sika muni en fem wa insi legon nke kauni adiye na. And no chinu na bino say afi pressure na ba na bino say offer emergency cabinet meeting. Ti mo de cabinet 10 billion. 5 November muntu ya mo for emergency cabinet meeting. Obia trim poni sen ko mo ko cabinet no ma be ka say sika no ebia ye ko publishing u say near the tiana say ko say near the to ko cabinet meeting fast ada near parliament ti me chamber me fa me phone pre me who ya say finance minister announce say no in fact omu we cabinet meeting na Felix Kwachifo so be announce say finance minister be address the president next day nti nyina ye twen anim say the following day be address nti the following day near the chamber me phone pre me say finance minister a press conference no announce say what cocoa was from 3,600 to 2,500 me who here no na me say we dey be fake news enye no kre pass aban bia be kasa wa yes ade we say na fi we afro nti amina nta otimi bonkum say and on the phone chem say yes, my brother, are you seeing this? Now, say, Miss Umehuna, me feel say, agro, na Dr. Opoku, feature ho, on so bad, and him say, guys, the course we Monwana, T organize here, who start a course back no cocoa board a few places, you call it, check your facts, I am pa. Some penny and pa, cabinet meeting, decision on taking, say, Yanti cocoa bosso. Okay, I know you're different as them. Na Canan Casa da house say, no mubefa con bench with you. Almost say, omone. Cocoa processes no yen shishe say o pay $150 million in fintua. Now going forward no cramp on ye be domestic financing of cocoa.
nti saa da no bɛka saa da na ewia na ye be central ye pie fi chamber ho na central for journey money ye call address yo and your points are na 12 points ye chemu be 9 me na me toso me nsa nti bɛka Dr. Poku kasa amina anta kasa ansa na me mba be kasa and na yasem a ye kan say saa asem ne so mo ko Fiscal wo processes ho de aba betua no mudi agra mba be du ho no na akofas maba. Number 2, a bono mse o mate so ne de enya sempa. Enya de abetumi ate koko ne bo so because Ghana na ye obibia so hwe Ghana kwan fa so price ye koko aye o de frɛ no guaranteed minimum farm gate price. Eno ne ebo a ya hye wo boss ye de bemma wo anye kora. Na ye wo kwan ye fa so arrival at sa bo no. Enya bra metumi acheche o. Nti secondly ye ka say sa 28% ye cut no. Enya de be ye. Nti aban onko back to cabinet no onko restore sa 3600 na ye no matwea endi be 4 days na ubeka ya koko bo no mpani 4 days kan ba so okay omukra no mate ompe so yeah second omse omate omoala first omse omate ompe so senior staff 20% and say industrial and commercial workers union for say nya dia ombetumi ane sa because sebe untumi nkotra office umoka na wi aba be ka se wa na se wate adwuma 4 peso ti afem ko na omse okay ne omate say board so de ben allowance so nti eno na etwetwombo afi pressure ne ba na omse okay o ma release 1.2 billion say this infinity akokwa for no ti mame you question na no nti enra ni see form say ye ko kokwa for no akobisa omse so ampa no kre musaka musika na that was the first. Second say Ubekaya for the last 1 week, Jubilee House a penpenimfo agum otoku no mo penimfo bia soldier for ne ade du omachi no mo nam baby no mo twitwa videos bi ba say omni kokwa for na kana kokwa for ne so omate ase na MPP na ya nye koku ho adwuma yi nti kokwa for na te ase te ya no mo video bi aba obi oso ye koku kuani oso ono kra first na ne buafu na say de wate ase bi bia ye no mo de aba bonte tine ye pese san bisa kokwa for say na so ampa mo na mo se ase no mate ase ana tine ye counter visitor na to the farmers ye de ye adwuma na ye no obi a concern meme concern ye kwa for ne wo mo na mo so man ba parliament nti meme kwa ko bisa om say mo se mate ase de ase ne etu nkotwere ba bi da problem ni ho okay nti ko ana number 3 so nsem ye ba ye kekan bi fufuresi ana sem bi wachira na nti kwa ekọ de ne ye kwa kutie fi kokwa akuafo no ho say 1 sika na ba 2 ampase mo ate ase ana 3 asem fufuru bi esi ana say dada no a because parliament adwuma no president abay state of the nation abekan de ansa na ye ba be debate no e pese e kuhu dia akoso wofo mo ka ma hunika enu ne mind no nti enu aye call Abrim constituency pankesi nchen ho ekura bi ho ye frɛ ho awoyo ye ba meme ho ache kromo ofansia ye bi ye ko kede udu kede a ekura bi ho ye frɛ ho tachiman ye ko ho krambo de nananom nyina kra bonkunwa anase esi nkunwa ebodwa edi hia kyerɛ nsɛm no different ye nya bre ne ekoma amɛkyerɛw na ye ko ye ne tintini titi ane se number 1 enye no kure se sike biaba kokwa for ne se enye no kure mo pene kra unya bra me forward me video bi ama me pe me ho asem ko bisa kokwa for ne se ban se e diskana bro nka omo ya abo mepo 2 omo se so bi be ka kira o se si kokwa ni bisa wate ase se ya te ne sika 1000 cedis per bag enye no kure kokwa ni bia ni ho a obeji atum se ya te ne sika 1000 cedis per bag na ene de wate ase se saa na kwa kosi wa manse dwa because ebi omunye nkwala na number 3 se ni esusu se kokwa akuafo nko a kokwa akrachefo omkra de omho akere ommo diofo omho akere ommo me krampo ma me nka no kwa na minim se ebi mu okra from cocoa investors minim se onim omo yahefo cocoa investors ne obi a te se wo hae wo ye wadwuma kakra ba onsem na ode akwako invest se we bie kukufu na ekuafo no nkodo afuo no ntinye se ono na oyekuani no ono de odisika wuram se ekuafo nkodo afuo no mfa pafo ne ade nkoye na afie no so na se omoye no motia na ono so ne nsa aka ne kakra mekwa na menim se omo krampo no mo akire om ewo sa de we hu eno ase yedu kede koko investors ni bi ba ene ba be kasae ansa na omo kura nkurase no omo no mbo koko ekuafo no besia local creditors omno mboko kwa for besia because onim say obeti 5 bucks 10 bucks nti bia ne ba nursing training college kakra okwa na okọ university kakra ohia bibi kakra no akọ akọje besia kakra
Safu ni na no mbekere na say yinya brand ekum na me kire impact on different people a almost as ma ba na nyasem kuma ti enne nwumre say ba parliament Gideon Boako na di kan kasae ansem we course nyina ode ato Mr Speaker anim Samia Uku ene to aso ensem we course nyina ye de ato Mr Speaker anim sabre am no kase omo wo parliament aye kan wasem no o masetrem te say farmers no hey bibia sesa masa enye na bafo wo hey fa safety November ABC March year away into Yauka. So nanti krabesisa. Koku kwani no so de ono krampo no ye ntua na ka bosom na fimu ni nyina no. Ni sika e ba ko ni koku a ebete. Afie we ni koku obete. Na wate e de abegu apaso enunum ama na wo. Wa chechire de agu bottom. No de akoma purchasing clerk. Eho no sa na afini nyina ni sika no eho no benya into 5 bags na se bag bia ye 3,000 something na che so no tie kura na se no oba benya Jamaica ko bebe 20 something thousand titi sika no 200 million eno no be bɔ ne ho akɔhoma afe no so nya bags dua sa 3,625 no na che so no obenya 36,000 cedis afimuni na bosomi ni na bosomi dumienu ni na eno de behwe ono ne yere ne mani ade nyina na imagine say what ni koko fiti November e de abre koko krachi eno papa ba ko ne kasae utu se ne nan we pra ti eyi bone na o say na the one chire na ma wasesa 10 kilos manka 10 bags so 10 kilos so de koma ni purchasing clerk so ni o ma no 10 kilos ni pesika no mfen ko hospital ko sa ne ho yare wow purchasing clerk ko we dwane afie kura na se because of deka mame ba ko ne kasae oye kunafo ni kunwu oja one ne baba kuku afu ba ko o so na bo kuku ya na meti na me de tu akola school fees or nursing training college afie na so medical bo besian kakra ma prepare na meti me kuku aton na nka menye bi aka ho na me de na ko school akoyeka je akola no school ebie baton to minko story ba kwa yete yesi opani no onye hia ni owo ne kuku afu waton ni kuku fiti November dem say our pressure yare the pressure yare na ba pills red in kitwa bi ti omu hia sika kwa akotobi onya ba ko omu kan story che wada ne bonkum so farmers no bie every me na me catch upa fre chairman of your food and agric committee Dr. Puku on the obetimi akere okuru no kura din ene dipakoni din enra stories o mukaka kire na ya ye ba baby foforo bi abo besia no de ono ani sika nsa na ne maami sika de account no akoto 50 bags ono de oye koko krache akoto 50 bags mpofri mabane se wate so okuani nim se waton ni koko a 3,600 amano ono so LBC ni so ba beje obeje na 2,500 nti ono no bag ba ko bia no aboka 1,000 cedis 50,000 na ba for otiwe so obi ju 50,000 cedis abeti ase na imagine koko krachi a ote kura bi ase aban decision woman na boka enti problems na wo grounds no enye easy ubisa me se o masetina mutesen papa ba ko yekodu kede ho na ehu koko investors no so no e teacher ni kakrawa wanya no de akwa ko hye koko afu mu se ebi mu nyafu no na afie no eso na so moti koko ne scan ba no so anya bi onu so didi un kakra so so no poko classroom ko kire na de o se me so obe 5 acres de abey na chese ono investment na oye no we hu sese no sebe faso bi ani so fa ono no di kan ka kire ensa asem we baaye no surveyors aba Nkrumah na se galamsey surveyors na ba Nkrumah na se se na so 5 acres no eno na ban mo hu sese nkosi hwe no nti o se o masusu o mafu no o ma ready so mbe mom 500,000 Ghana cedis o se ya ha no baby bibria koku no bonzo no na gold ho nti o masusu afu no se omo betua 500,000 Ghana cedis no fe mom na omo fanya galamsey
no so ready say why ready. In fact, Techiman de nananoma tankunwani ba ko sori kan say NSSA na eye dia omso omdo onsa asebe ma for galamsey. Nti Dr. Opoku no sorry okasa obunku tudwe patch o say there be omunum nsuo ntwen ope na enye sei da enchencha e wonafe. Ti koko investors ne bre ekuafo na nkasa bre ekuafo ne bebre besi o mabobo nkwala ntumi nko school ansa na ikoko akrache fo yedi ameke echire so ne behu se nkofo wo nkura na se a omo no mobbo koko ekuafo na besia nti koko no but bia ohia bibi wa beji 500,000 200 na no kra na interest ne nya de ndama bi o ombo hu mienu omo so msika kokem because no mo hwe anim se price na yedi ama 3,600 a guaranteed minimum farm gate price inti ordinary bags condes can be ba no ma ba bitucha se omnyi no mo achiro to the whole value chain na koko no nipa ba 1 million na ekoko akuafo Ghana se nipa ba ko bia se even o opani ba ko pe o yere ba ko o baba ko a let's say one bia no 4 yeah 1 plus 3 4 yeah. That's minimum 4 million people. Ena abanshi she boni a waye okuku ihui account. And in soon so waye se ohiane obrea efiase in many of the rural communities. The tosu mienu ye se yebe koye nimu no. Menyini abranti otie kura ase obeka se de aban de aye koko farmers we say no ono obesa do koko bio. That's true. Number 3, di agro galamsey ne bede e ba be page. Say the galamsey ne krampo de aban nankasa e discussion e talk galamsey good. Enti e di agro incentive na kosro no galamsey ne ba be page. Na ehunsunso anso yensuo yenuane ne ade nyina koko so eno na eye one of the largest employment sectors in the country. Na meka just anya rekrabe 1 million people. Koko no eno na ye de kwa amano ne yenya foreign exchange e de ba. Nti ye dollar eba no koko eka ho bi ansa na income sikanka so man nya fa so man ha nti decision na ban na take no e won sunsanso bebre na misro me ka se omutete nkran na air condition office bebre no e bi omunhu koko ni bida eno nti na dan ye di koko port betro mo parliament no se koko na munhu bida nti na mototo na sesa na se netie adena mo ye no ewo nsunsunso yenim se ekuafo bibre yebenya bre akọ but first one we no dey tamba ekuku ekuafo ho asem nti enne ye fiase ye the report ni na ba parliament abraham no kase minion mo parliament or more advance those arguments right. But obi tie fi asante mantamu bono mantamu bi watoye mantamu western region also mu do koko oh ye be ko nyina okay ye be ko nyina ya hihye program enno ade na ye ko ene na nne ye dey ba parliament na wo twe da enemy ye be tie ho aguma ko other places ye be ko nyina bi o ho a I mean to say I who say koko investors and kasa bi o ha baby e be ko na o say any investors na tena se mo ne di nkomo bi o ho baby e be ko purchasing clerk for o say no di nkomo bi o ho koko akuafo ma ade we aba impact ma me ba ko story catch o say aban no be catch o so the program be aba friend no fee stress enti na che say enka akwala ne ko face ye kran komre aban ne bae no o say da bi wa kotua na nka me wo bi anka mete ya o say wa kotua na mo utua wi a obere fande ama okay no problem why crowd say o de ne koko aba fa ne sika ma no na nko kotua ma akwala ne nko and so I asem critics be say Cote d'Ivoire or mati producer prices so enti Ghana yete so a bone bend the wom na it seems say more poison atmosphere no sanity and is for mon kan kre to no mo dealing na say uti o masem first one now I find nyem fatu hu bi na ukogidi a won sabisi form and meet me am examples baby because o mon kan kre yewra yarga begina parliament say asema abanti Cote d'Ivoire for ati omkoko so nti asemnesi ejuadei o mati so ye de nasi ejuadei issue statement here and say onim no kwene pa na auditro because Ivory Coast for first of all cocoa buying and pricing regime and Ghana they are different. Ivory Coast omo announce cocoa board twice a year, main crop and a light crop. There are times omo do light crop ni mo omo take cocoa so near first time in it. I'm say 2021 or so because omo nya yield be brave. Yes.
nti Ivory Coast for formula omo ye na different from ye no. Number 2, Ghana yen fiti JB dan kwa mapenso ade a ye de cocoa ni se opese nse cocoa no Ghana yen ye dua cocoa but ye ni ye produce but we are not consumers nti we are price takers nipa na odi no nipa na oto no ono kire ne bo beton aman aban cocoa farm ever aban ni cocoa farm nti e also create enabling environment ebema ubi ida so be investor na ubi otie krasi bi obe 5 acres bi no na nani ada so say me cocoa ya me dua yi afi ne be so ne menya sei nti Ghana ne ye su de friend no guaranteed minimum farm gate price nti de ne say ye toto ye sika sam na nti cocoa no ye bibie no October na aban betumi aka kire o say afi we mentua kra minimum me guarantee we say metua 500 and 600 and 700 ye wo kwan fa so yes aden me kire kwan fa so yes aden nti ye no ye share guaranteed minimum farm gate price na ye ma mbesesa no mfa mba yechi enu nti na wonte fiti umpeni mfieso nyina wonte dase ese ati cocoa bo so da anya hwekwa na ban ne be ka kire say ene ontum because cocoa na cocoa akuafo edua no aban no ekoton a on first can na mekuafo no or the hanchiche mu adio so 70% na mekuafo no nti 30% na waban ho or the biye ne ma ba komienu but ho na ono so enya ne mfa so ho nti so show minimum guaranteed farm gate price no say 2000 no kwa mansenjwa so no kunya 4000 on fa 2000 ne mbre cocoa ani no eno waban ho enu nti ne da cocoa bo be ba fom wa mansenjwa so no de no ede or the socket ebi cocoa no ye ntwen enka se ena no pe ya badwam cocoa no boy say 100 inti 100 na yeje se be ma me mo anko school krampo eton toast onim se so channel poko edwam no kran toast na toast ebu ane bo be den ebe bafo enu nti no cocoa kwan ya fa so ton ne se fiti afia ne fiti ase no cocoa board o mu fi ase ene cocoa atofo no edia no okay na ya sensan krata nti bo se be fa ne se fiti be April May hono no ma start say me wo 5 tons and the price ya he o so be $2,000 ya sign contract say October me ti cocoa in fact before then no obi a watena krasi be abeka cho say infiti ase no extension officers ni ade be ba ni cocoa kwafo bi din komo sa na Ghana etumi estimate say bia afie we beti cocoa 100,000 tons. So 100,000 tons na ye ba be start ya ton nkaka fiti be April no because say ye twen October na ebe boye so. Inti fiti be April ni start so me obe 10 tons and the price ni say also $2,000 also okay yen sign contract into October first 1,000 tons no. Before me the be ma boni ya 2,000 okay ya sign contract. Awkraba October second week no me sign another 1,000 tons and the price ya you to me cry you su futures pricing na ya ni assign it ti by the time ye be do October no na cocoa 100,000 tons na ye ba be ton no afin starting October no ya ton mo bia be 70% at prices are above 50 by April na that means one drop it cry no high ya lock price no okay. Sa price na ya lock no and no plus other things say bia ya rollover contracts na den and no na ombe ko mampani ho akwa chichiri ni etumi abeka se first one crash a ton 1,000 second one a ton 2,000 third one a ton 1,500 okay kan na boom weighted average afie we ya makoko akuafo cry betumi am 3,100 and no dey determine producer price and na unkade then na wujina so abeka say ube mom guaranteed minimum farm gate price no say ne ye no nti at the time mo be announce say mo be ma guaranteed minimum farm gate mo yes sa time kwa mo ton be 80% awie and in your world market dey na say world market e corner ba yenim deda say ne fa so ye no nti at the time I will announce no one lucky contract no be 70% nti ye bia minimum no dey wo ho ye ko ye nim no sa dey aka no saving price no ba for mo ye den o enkan na no na edifude pe nti 2024 echo 25 abra e catch akuafo no say aye calculations ni na ewie bitumi am 3,100 sa time na wo hwe price na nkasa spot price on the market na e wo soro kakra
difudi penti enu no mandisi for catch on say we spot price na 3001 na na do ye kronfo we wi sika wasisiu na nka hwe price na we so amount 65 ana pose o se nko amount 7 na nka ye ne wo abemo nke be amount 7 to be ka mo call round that dey so abane ade say mo hwe price na we say but munim say ye nton koko sa no problem na mo dey politics I know say man back about so no to my NDC then you to my NDC because some catch and some bet 65 omo buy no at the time omo buy abem no this is January 2025 now price ni announce say October 2024 no 31 no and na wo mu but by April ho no na in fact 50 friend is saying 50 by October hono na started dia no for the next season cocoa ye better I started signing contracts ni bi nti omo ba 2025 no omo mba no na cocoa omo air deliver no ya sign ho contracts alock bo no through the forward sales omo ba no na de also omo ye ni say 2025 50 by April ho ba no on start sign new ones for 2020 your friends say 2025-26 season we say on buy no omote ho na omohwe koko no na omoko omho ntokwa enti nhihye wo so om start ye no ono manye no omote ho sa fine omote ho mpo no ne bo no course anka wo se nka omutumi kase okay baby akodo no the spot price nkwa na de ayenton no so manye o no omote wo so bi a price ne be cost rubio omba empenifo wadwuma no hunim de no mehwe no mamse we MPP ne yenyi no we cry say to abawie no ene e fa no wadwuma yenyi no no maye no troka enti afi koko no abom so ena price no I started ena omo so omo sign on forward contracts ti afi no mabegina ho say ene 3006 no crampo omo ka say eno no mbetua no omo ntumi ntua enti je so omo tesuko 25 eno na akwa create problem ya be ubi say omom say o mbeto ka na mansen dwaso na bona amansen dwaso ndi amachero e ka na say mo kan bogu because omu fi abem no mu ja e ka 4.75 billion dollars koko kanko that time na be 19 billion cedis na exchange rate na be 4 cedis to a dollar sisi na be 4.75 billion dollars safie no koko bo ba fom no ye ba be no e ba fom okay after mu ja 4.7 no koko bo san ba fom on the world market na do danko ekufu adu na musi oye Feru oye Nebukadnezar osede no wanti koko bo so in fact ekano se ekano so ati about $3 billion musi eka na mu ja 4.7 ye ba na yetumi aye ho adwuma ma kana about $3 billion but 1 to 2 ne man yi nti no se on se market ni change kakra na wo de ehun so bo no bebo koko farmer no. And some of the last thing on my year critics our problem we say okay say 2025 if you say na me ba studio ha me catch us say ade ba ko mo ye dollar no mo pump no be critic problem ama ye kan on fu say ahon ya na e de kan koko board koton koko na days kan oje dollar no oje koko board $1 bia no or the ba best send into cedis saban be catch us so cedi na ho ne page 40% a pacho na se kire ni say Cocoa board dollar back be or any no in CD terms no esu ehwan by 40%. Na say cocoa farmer no itu ya ni CDs. Ti ade ana first so cotton $1 obenya CDs say dia ma cocoa ku yani no and the cotton $1 CDs na so at 40% o hanchi chemu eduanan. Nti ko first kan we fa na ode tia cocoa ku afo no. Na sa pumping no me kwadwo na me ye. Cocoa ku yani ne debi forward sales na mujaye no koko krachi ne dabi mona moye ti muntumi increase problem we say na mumbe pass eka no emma purchasing clerk ni koko kuani na ono tie krachi ono no de wadoni koko emfie be mi ensama koko na so na wate dia bro you cannot pass on your faulty trade decisions consequences to the poor cocoa farmer back in the village nti eno ni nkomo a yeni abane cost we di say sad decision we dey also reverse ejina enye yi right apart from koma amoni abane bedi abane decide say ho anu bejina bibi wo ho a edom kuma anu betima yi bi o oh there are multiple instruments I betumi use
In fact, ebi mu nkɔmɔ a ɔmo di ni sɛ edu baabi na sɛ aban ne ntia yɛn consider court action because sɛ woba na wobɛ announce minimum guaranteed farm gate price of 3,600 by practice yɛnte so da na purchasing clerk bi gyina wasɛm no so ɛkɔbɔ besia de kɔtɔ kokoo sɛ ɔde brɛw na wanni so a ebi mu asɛm a ɔmo kyerɛm ne sɛ ɛyɛ breach of contract nti push ɔmo push ne sɛ yɛka na aban na nte ase a yɛmfa ɔmo ɛnkɔ yes sɛ wokɔ America some of the states President Trump decisions, tariff decisions, maybe a court, my Supreme Court ruling say illegal decisions and no take you know. I say be mukrampo e contemplate kwa mbe faso ajom sika every abemu for sad decisions now will take because affecting for businesses. Nti nkomo a bi mu any edin sa brede ye koso na ya kyerɛkyerɛ aban decision na we're taking in so because yen nimpa sa aban decision na we're taking na obrasem on sheda antiase yi otiase a kon take sa decision wenti right now the advocacy na ye right ye abedu ba bi na say aban nti na supermarket kwan wo say fa so na be fa so ayo won say Randy Abi Kokobot see you that's all Randy asem krampo de me nkomu kra bebre wonu mu a adwuma no o mampani de ahye o nsa nyina dollar ne pumping no ne pump here enye governor not central bank no Cocoa board supervising minister enye finance minister ha ansa na Randy no chief executive no chief executive say board crampo kan ho nti a good number of people no mu nyina kabom eno nti na ye ka say so mo mampani de adwuma na hye o nsa no say no mbe ne dia NDC ku na nkasa mu no mo wonkofo bebrate cocoa sector na se komu no mo nkasa no mbeso mu mom because you see cocoa na jigua enye MPP NDC asema no say ye kasa mpanifo be ka chen say price na dey aba say ye nkasa o NDC ni oba beji 36 na MPP ni abra beji 25 so it has no political color and say ohia no eba ewo yinkura na se a na branche bia na otie kura se onim so obekwa akoye by day obenya ne 150 cedis by day wo cocoa fo so say ade se na ekoyi ajigu na onkonya galamse bia nkonkoja uti ufie no de se kan ba so I would dire implications without political color ti ye mfa wan no kramfa de hia ne sa ban no animonimi a obe try ate asem na see ene se ye ka so parliament o mo ka chense mo de mo sori bibia akoko mo sori a bibia akoko asem bia mo kan bia akoko ne se sa ho adwuma no wonte ase wote ase anka won ka sa nkyerɛ so wuti cocoa asia uko nkrase o se cocoa obeka jo se Ghana ka se Ghana obeka jo se cocoa because cocoa ni ho Ghana ni ho cocoa ni ho nothing can the parliament e condition mu ka kire say ye de bibia na esi cocoa no problem maka jo sa de nipa be 4 million eno ho akwadwam cocoa farmers no more dependence of na okay right honorable Oppong Nkrumah ne no 18 come quickly you 24-hour economy omo di be no ba o man yimra so dwafie wo sori gina e de to dwa se madwene be kaka mi a unhu sa 133 no e wo sa be onum badaban ne se ne di obe nyina ne se obema incentives enkane abo obete so amanaba form again aban the authority aba wa allocate 110 million say yemfan start 24-hour economy and enough edikan no ba for senka bill no nka wokan from clause 1 to say clause 28 no senka wokan na incentives bi wo mu a ka de aban ken ka magiatum me bill no me ye ho adwuma me ne me committee ye ho adwuma mapa from clause 1 to clause 25 but be any more actual incentive back okra one ebini not one once I say we ma kan buy penny bian to me challenge me there's not a single incentive in the bill I indicate support one me say one no say me boa no be bien kan kire me ma kan say we on the floor of parliament e da me kan one to me sorry from the other side e challenge me so Oppong Nkrumah dey kan nya no kre fi ho no ma kan kire mo say incentive bi any bill ni mu one krenim number 2 na time omo promise 24-hour economy no me pa cho omo ka kire o say what they mean and what they intend and they say omo be create authorities I don't ka kire o dabi abayo na omo ko fa na omo de be gina simpi so on kan kire nyina say ye na yen se be yen ti ase ono de ote ase 133
na 24-hour economy na se kyerɛ ne sɛ adwuma baako nipa mmiɛnsa 3 shifts ne bɛyɛ yɛbɛtɛne Ghana no into a 24-hour working cycle, public sector ne private sector. Ɔka kyerɛ wo sɛ na se kyerɛ ne sɛ ɔmbɛyɛ authority dabi ɔmo launch manifesto mampani no ɔhyɛ jacket na clock ne si hɔ, red gold green clock owie no point I say this is the 24-hour economic clock, 1 job 3 people 3 shifts obiara bɛdidi na crowd in agye so dɛn pɛkyɛɛ patro saa time ɔmo ka kyerɛ sɛ authority but authority ni hɔ a program policy ne bɛyɛ dɛn ara enti na da yɛkɔ parliament no meyɛ research bɛka kyerɛ wɔm sɛ nkuro nsia a yɛwɔ night economies wɔ hɔ a ɛyɛ 24-hour economy no baako kura ne hɔ ɔmo authority mebobo nkuro ni na kyerɛ London, Dubai, Inya mebobo ni na kyerɛ baako kura ne hɔ a ɛwɔ 24-hour economy nti ɔmo yɛ dɛn rane good 24-hour economy anaasɛ night economy no so wobɛma na yɛyɛ de aka day economy no ho a ade a wohia paa yɛ deɛ frɛ no demand sɛ sika wɔn nkɔfo bɔtɔ mu ɔmo tɔ adeɛ osu night market wɔn nso ɔmo 24-hour economy authority wɔ hɔ da dabi nso ɔmo wɔ hɔ a ma sɛ sika wɔn nkɔfo bɔtɔ mu ɔmo tɔ adeɛ a anadwo de suom wopɛ kaa wobɛnya wokɔgyina wo sɛ wotɔ nsuo a obi tɔn bi yɛtɔn adeɛ a obi bɛtɔ bi sika ni nipa bɔtɔ mu a ɛnyɛ adeɛ ɔba bɛgyina wo sɛ ɔyɛ biribi a 24 hours 24 hours yɛ de demand ɛna ɛyɛ na aban wei ɔbaa ɛne instead sɛ ɔbɛfocus no ɔma sika ba nkɔfoɔ bɔtɔ mu no because wayɛ over fixated on headline inflationary numbers so ɔpɛ sɛ ɔma inflation ba down na nkɔfoɔ bɔ no safo he sɛ number na ba down to 3 ɛnɛ sɛ ɔsɛ 3.3 nti no ɔyusu adeɛ bi a monetary policy mu yɛfrɛ no sterilization ne sɛ yɛdɛm ha yɛwei yɛ nipa mmiɛnsa na ɛwɔ ha sɛ nsuo bottles 3 na wɔ ha se ɛna nsuo bottles no baako biara yɛ 1 cedi ɛna wɔwɔ 1 cedi ayi akoraba wɔ 1 cedi na mmemme wɔ 1 cedi ne yɛtɔ obiara bɛnya baako sɛ yɛanhwɛ ne yie na yɛdu a scenario where ebia nsuo bottles no so ate aka 2 na mmemme wɔ 2 cedis purchasing power bɛyɛ adwuma deɛ ɛbɛba no afei bɔn sɛ nea ne sika nso no onya bi ntɔ ti the reverse ne sɛ in monetary policy yɛwɔ adeɛ bi a sɛ wotwɛn a na aban no ɔnyɛ hwee mfa cost of production ho sɛnea nneɛma boɔ fa soro ɛkɔ soro ho a Bank of Ghana no deɛ ɔhandle monetary policy no ɔbɛba na afei waka sɛ okay ne ma bi yi sika fi nkɔfo bɔtɔm oyi sika fi nkɔfo bɔtɔm adeɛ ne si wɔ kora ntumi ntɔ nti nipa ɔtɔn no nkyɛn bi ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛte so because want to so adwuma ne go bia no ha wɔtɔ ɛne yɛfrɛ no sterilization nti wobɛhu sɛ aban no ɔbɛma Bank of Ghana bɛka sɛ wobiaa bank biaa na savings and loans company biaa sika da hɔ no fa brɛ me Bank of Ghana mɛma wo nsi ho se na wakye sɛ sika ne nyinaa kɔ akɔgu Bank of Ghana nti wobɛhu sɛ wokɔ bank anaa savings and loans company sɛ wopɛ bɛsia kora mpo no a wonya ɔbɛka kyerɛ sɛ rate of lending number down bɛ sika no bi nni hɔ nti sɛ wo no wonya sika a wobɛyɛ dɛn akɔ akɔtɔ adeɛ no aban wei baa no wa sterilize over 60 billion cedis in the year 2025 ebi nsi da wakye sɛ sika no akɔgu Bank of Ghana nti wobɛhu sɛ wokɔ baabi a ɔmbɛka kyerɛ sɛ nneɛma de agugu ayi no so nea ɛkra fi aburokyire no kora mpo no dollar aba fam te atete no boɔ so nso nkɔfoɔ ni sika a ɔmde yɛ dɛn ɔmde tɔ nti wobɛhu sɛ woyɛ no a wobɛnya inflation ma na ba down to 3.8 sɛ ɔm sɛ 3.3 me kora deɛ me sɛ sɛ ɔmkɔ so yɛ a ɛbɛtumi aba 0 but wobɛhu sɛ wobɛkɔ no ɔbɛka kyerɛ sɛ nneɛma ne guɔ no obi anyɛ dɛn ɛntɔ nti sɛ wo sterilize sɛ yɛ a bɛɛ dɛn na sika bankɔfoɔ bɔtɔm na ɔmde adimande bibi wakora a woyɛ manifesto no woka kyerɛ yɛn sɛ aban nnwuma kuo bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ ɔmyɛ adwuma 24 hours DVLA passport office wotutu din mmara no a wode baeɛ no baako kora anim nti yɛyɛ amendment so yɛmfa nhyɛ mu sɛ 24-hour economy authority no adwuma ne sɛ ɔmbɛma aban nnwuma no po ayɛ adwuma 24 hours starting with deɛ moka wɔ mo manifesto nim DVLA passport office ɛna mema honorable yɛabo ama afia constituency ɛmuvu amendment no mama yɛaga shooting down sɛ dabi yɛmfa nhyɛ mmara nim tɔmɔ yɛ no afi mmara nim okay 133 no mama yɛmfa nhyɛ mmara nim ɔmo sɛ dabi na bia na nyɛ 133 ebetumi yɛ 122 na si no problem mo ankasa mo agree sɛ yɛ 133 sɛ yɛ 122 mo agree ne mfa nhyɛ mbra nim ɔmo sɛ dabi ɛdɛ na bɛbɔ ɔmbɛka sɛ ɔmo mfa nhyɛ because no kora ne nyame anim sɛ ɔmo nim sɛ adeɛ no ɔmo de abɛto no twika sɛ me frɛ no adanko daadaadoe saa krataa no ɔmo de aba sɛ 24-hour economy authority ɛyɛ nada kɛkɛ ɛyɛ nada
107.3. Omunim pa say Sadiano, there's no way it's going to create a 24-hour working cycle, a 1-3-3 shift, or it's going to offer incentives. Bakukrenim. Inti mi jina floor no so catch them. You feel ya body can but propaganda into no my front page story so emrani a share we mom penny sign emrani kope bi na kan we ho ebe ho kranye bi ni. Inti 24-hour economy authority no so create no adwuma ku nipa be 100 na be adwuma wo. That means authority ni be for mo ye adwuma bi diska kwa. Authority na kasa crampo no mo crampo nya adwuma 24 hours. Nti on budget 110 million e dey omo de be twa omo ha. But wa uti fie to prr se prr se adwuma bi beba 24 hours no misrawo o ma daada o enim ba ye kawi na aka cha ban se o bre aka ne two budget nko ma na ni ko ho no jae intricacies na ka beboa no right quickly me hwa abana man nya ntiase say after 3 years bond an yentimi issue se de abrotia ipuma kwam Ghana bitima issue long term bonds awa man se dwaso ebe open floodgate ama ban na bobosia rough na ehun sunsanso be yeden na ade ntina ban no person issue domestic bonds in the first place make us say besia bonye today ntina fe say oba be bobesia already o say besia bonye no kohwe report mu ye kana a page 50 be 42 akodu be 59 or so in dollar terms ye be ba ho ye nyama o say de kuku ekwafo ho asem ne ye ka ye be ba ho ye nyama ho on top of that no na fi wasan be announce say or baby be domestic bond market. Yes. Na unima de kontia because afi we hunu say politics no be 2025 and 50 as say we taxes ni be afi ho no na ko ho sika na enso you see but walk us through ye kasa na patre say ye di kan it said ya ye wodwom na ye di dwa na assembly na hwedwa no so no say obia ton na de nyina awia emfaso obinya no anasika obinya wo de nyamfaso posika obinya no gross domestic product obinya no ohanchichemu edunum also tuama gateman na ochamo beba no na mato tiles wa ha na maye nkanea wa ha na me security na maye ha se fefefa mam na motumi abedi dwa wa se inti revenue na ma generate no anase sika assembly na hwe edwa no so benya no ye de toto edwadi a mudi wo edwam ho a e was a relationship with them ye ba abemu no na revenue to GDP ratio so hwe edwadi a ye di wo Ghana nyina na hwe sika ba ban aka Ghana for atie for mo fanche em say ha no emu edi nkakrabat obeba for mpa mo ate ase ona we enko ye ba abemu na edwadi a ye di wo man mu nyina no wo de toto sika iwi aban enyana na wo fom okay at the time where you fi abam ni etumi aye ho adwuma ma abedu 16% nti o mine na ye di dwa nyina wi a sika o mine na enya no o hanchichemu dunsia okay ene ba ban ho eno krampo no ba for na enso teacher for form ntumi nti o mkan wi contractor bi adwuma ntumi nti ano na emu no enema ye de gigi sa ato no ebi wo ho a NDC for the year politics sa kufa do trimode eto we so if you to mo bae no so mbe yi sa ato ni na free ho omo yi to no fi ho pe na fisika ba aban akache no ye di dwa wi a ye nya ohanchichemu do nsia no ye nya ohanchichemu do baako 11% of GDP that means want me to revenue target then okay nti we lose 5% ohanchichemu num of GDP 5% no person who ma mimunku ntane chawe ne Ghana GDP ebro 1 trillion into 5% of 1 trillion e be 50 billion cedis nkunte na mene ubuyo ti se asika no 50 billion na se unya no they are not first akufado enya oditua BC nkwala BC fi no se wona unya to baba ka cha wo fo ne se muntua omuntua they are not first contractor for ye kakra anase ye fa nkofo adwuma mu a yetumi tua kakra no wone wunya nti bo nse nkofo ye adwuma be 11 months untumi tua ka enema na first na ban no ene so mu kakra no wone se ska no wunya
enti ubo say finance minister 2025 nema bebre o ho say aban yetumi hwe DC for kra ye adwuma mfie nwotwa besen kwe woti omka ontua hom because or the revenue measures no are politics na no so the politics afisika uhia na odi atua expenses no unya eti se fi ha mo we mo ton advert ena mo de nya akohomasika na de tutu obi aka na general manager foforo bi bae o se dada na yempam no ono bae a obi be advert so advert we kra no me de achew we kra matew so oje enunyam e mankamfo na wi a obenye sika ben na wo de aye station ni ye tafi wi no nya sika ntinema bebre ho a ontua no ka o se oh fiscal discipline oh me fiscal discipline na fi aban no eka efi ase ememene no and I make a choice say even on the foreign side now I pay Jeff be 42 akobe 59 na say ni hu kire ni nti no ono akro na no say besia bonye no afi de o say obebo besia on the domestic bond market see it ahwe no say de wo kobosia bo neutrality a sa no person say no wa announce say oba bebo besia obeko besia bo because 16% na ni enya no or their politics into about 11%. Nti enso. Ye kura na enya 16% na enso ye yu. Ye twifiable. Ono se abedu 11%. Ti 11% no beji kwan a wo bo sha wa hye nyina no bitua. Eno nti na fise o se oba bibie domestic bond market. No start ya bobesia. Na se bosia no ba ye ka ni nyina zero anambwa. Ti ho na afi bon se ye ka no see decide no so start ye den. E pejabio. Na by be media echo September no numbers na beba me gidi se nyame ya adoma beba betena wani biom ne akotru numbers no na Ghana fo nyina be hu se na da ni nkontompo a NDC for the year politics no se no ho aban na omo buya enyine be hu me your operation recover all loots abana babontin so much me retrieve 600 million some okuje to abrakwa ka kire say sika mo hwe ne mu se ye begia ma oman no 21.19 billion dollars sika mu drupa e betimi aboa en ma hu se kwasibotwi lawyer kwasibotwi wa file RTI say abana mechire sa 600 million no nkrofo gifiri omo ho bank e fa mu ne noma bebri manim sa a process enye event see process no ye retrieve sika and asa abana so retrieve 107 also retrieve into process baby also retrieve 600 million anambwa and I'll say we freeze 1.5 billion meboa na me catch us say NDC for omdi nkontompo na brabasem ne na da and a year campaign na boys na street no say give time some time emre koneni ma brebre Ghana fo nyina be hu yeti krom ha say no kuje to abla kwa be catch re say MPP for US ka 21 billion Ghana cedis mama ya uti me or the share mrantie bufu krom ha say keke say we are 21 billion Ghana cedis and number be mo no na attorney general say sa 7 no no attorney general ne kan na ye pe sa 21 billion na yenko bisa blakwa na blakwa and ye ne calculation kan 21 billion na we omo da na omo no be catch us say omo retrieve 600 million still ugidi dey na ne problem and munyi ni say ya giska bia lawyer abrantie kwesibotwe no or a sharp young man I was wanye didi we use article 31(1)(f) or a lawyer ni unimgana mrapa article 31(1)(f) any right to information act said act 981 and we use no actually krata ko mom says 600 million no mo denye problem mo my breakdown so I'm running so time that 14 days also on man reply. So what happens? Say abina man reply. What happens? Obe to me a court. Say court in Shaban is abina. Now also what is 600 million fi krom for? Chere krom for kra 600 and also to minga. Na say nka say good news ma. Now to me ka kra the good krom for ni ma say anambwa. Ndide intina on pesa obeka. Wan kan na chese o your trufu. Yeti krom na NDC for beka chere nursing training college for say MPP for trimu edin. Ti muntu abala wa no kra ya restore na nye enough muntu aba ntia MPP na omo ba ombe ma wade be fe no automatic posting we square na post nkola isi je ya kire mu bia nkola isi da bi ye trimu edin tom ko to v e ma om kr se kr ko to v ma om and automatic posting na fine fa
omo aye fa kra bi over 11 months na ban into ya omka menam for bi na o teacher training college say licensure exam no yera mama say obi twam licensure obi twam nti eno nti no mo to abama no mo be drum so na licensure e twam afie we announce licensure for time e bo no cry atum NDC for catch there say aban bi o ye serious on interfere oja galamsey ne ma police for ni soldier for ni ade within 2 weeks to 3 months galamsey to be twa ira mama ba bemu bosumi ahini 1 year be 2 months na kika kwe to say galamsey na ye west Erastus asare don kose NDC for company for including DCs say so omo tax e o galamsey ho omo mawo etua say minus no say Fiscal brand na fa champagne ko Fiscal brand na fa excavator ko nyame na me kan Erastus omo a whole documentary or Joy News te say what wona hu say NDC for adada na onim trick omo ye ade ne kape na ye be investigation ye be chichimu ye be koko board ade omo ye kan ye be forensic audit ye be ye be chichimu enua na kaom 107.3 eti ya no mbeka kire yen se e ma yen kan biom se entokwa esi wo Russia and Ukraine e na ama petrol bu akoso yesi bema petrol no ye no in fact ye tu wo baabi ne de esi ship so de aba se entokwa si wo Russia and Ukraine wo a omo production no kofom a petrol kakra na aka wo wiase no ne bu okosoro nti bedu ana ne bu okosoro na nyese na na ado e na afa telephone na afrese ye nto petrol mu ye can be biom said that nanado ye Nebukadnezar ni trimu edin o ye Pharaoh hey atem didie pa enno amete say president ko Tanzania no ko ya na de o say entokwa na start wo Iran Israel ni America for ntem no e be affect economies there be anya no kre how enya so there be na say wa na wo kan say Russia ni Ukraine ho wa bomb bi ani ho afi ho aba be to Ghana nti e ma Ghana ban kase e kan obi na ama petrol bo kosro na me pacho ba for unim say Middle East no e wachiri crossing Russia and Ukraine nti hono bomb ni fi ho e ba na so montro NDC for me so mon kan okro yenyina ni ha no mkoto abawo ayawa so Easter omo che TV ni isika ne nkeka ne ade nyina omo ankasa akra omo party for be ka say sa aba ne de yentwam no omko she dem ko ye meeting by that no mekan tisa wote ho na NDC ka kira o se we create adwuma 1 million bosomi 9 pentem ya hona nka be ba ofansia iribi mabunu bi frame se mi misa o se bima mo nti onu se wona o afa adwuma na 1 million no mo ankasa asem no mo kan no mo nim se enye no kre omo nimpa se enye no 1 million jobs in 9 months. I said, man, if I one, I said, there be a fine for no, my creating 1 million jobs now. So, police for Kakrani soldier for crampo on person or fan, I mean, Kayo be uncle for Bufaso, be a car baby. No, I almost cramp on Yemfa, Yemfa, 1 million, if I fan criticize man 1 million coders now, Mcasa, on between you, on way. Into NDC for there. Give time some time. Right. And Chebeja about who possible be woman in rush with your fee. Financial Management Act, a day act na a day a bayama the ordinary Ghanaian or tea of once year ribi, the world tea and freedom Quabinya. But for Parliament, I'm not na me 30 muna away. Some man contribute to beer or Parliament, na some rawe me to me my share me crabeda. Went me and ye be na we inquire na mrawe inquire ye to me share me crabeda. How special na mrani me kwa abem no me ko hu bibi me fi abem no sade na wo ho. Etumi to abama wo so na ye Ghana mampani. Na wa appoint ministers. DC for chief executives. So the old Jubilee House, Independence Avenue ho na wote. Obi a minister or baby. Or the ministry or no machichi adwuma. Ma hyehyɛ adwuma e creative project bi. Or no minister ne feel say project no ho hia. No ma ko finance minister wa ko jiska no ma ko esa project no.
but sa project no enka wo mampani no o plan ho na wo plan no sika ye hwede aye no yenya obite agency be chief executive no me create say bia yenko renovate dan foforo na yenko CEO dan foforo man na yenko no me create project no mo ye but say bia na sa project in urgenta hia che aban plan dia no why any determine say agent here say aban the plan until now can your constitution and article 87 ye create NDPC say o mampani ye koto abama wia and article 36(5) no when this wadi hu ni na fa beto parliament first fa come NDPC na NDPC for chichiri into a technical document for 4 years na oba bebu o man no na ye mfem beto parliament it then pa na went to me and share document no sa document no na wo say ye gina so na dey am budget because ade ayeye ne mfie 9 na e o mampani ani so ade hu a friend medium term development plan ba obi hu na minister bi she baabi we creative project bi no mo ye chief executive bi creative project bi no mo ye DC bi no creative project media men cancer but the American say omo creative niam omo kra susu say ehu hia ba bo say nka o mampani no krampo no na ni so ade hu enti emra we a media ba no the technical name friend of Public Financial Management Amendment Bill. Okay. But there, yeah, the friend you did agree say no plan, no cash. Okay. So the opposite any no plan, no cash. Yes. Saying say any plan ni more, any national development plan ni more. Any see a mouska. Wow. The person we be and say one national development plan ni more. Every city of Ghana's taxpayers' money spent must be in pursuance of our national development plan. But do you think Saban Bejetum say impossible because money numbers no? No, nya kran koma me finance minister di me de tre no. Afie we wo de opa bisa minister for no be catch us say this year wo call finance ministry kwa jiska finance minister say opeso hu say wade no national development plan no. O catch me ono oya madam for permanent o catch him say ade we very good initiative and say it will cross stages na be do or be support it. Stages na ya kwa and right last stakeholders engagement. I was say Committee on Private Members Bill almost so certify na fi ye de abaflo no so but mra nye MPP NDC mra se mra we nka ye ba ben mu nka ye wo ho anka ne menu bi wo ho a ye mu bi ye ministers chief executives this is bi ye ka ye nye scam fenye basatam no sa adwin namba da bi nti se ye se ehunu bi penti na asere wa ma ne ba aduane anu yi nani ato nchen ni ami mesua e wa ben mu no eno na me boa se ye correct bibi no chena bi obi bedi mampani a na ni so ade hu and obia down the line edisika no ebe follow there and anko yeso obi ti baby creating bibi and also na ma bon say I start project bi abani fi akonya so a yen to aso bi but say our project na national development plan ma no na ebetumi this guy otu mu tan obeko enye agenda 11 wo ho na kwa cheap compounds debi nti dia na say cheap compound kra na opese ya e also call NDPC na call justify na NDPC for gide national development plan no. Okay. And son way to me spend this car also. The GD pass, yeah. Plan a baby yes or NDP for her. So no more accepted the shared national plan. But your constitution no. Constitution they say NDPC or Mejuma no. Oko Act 480 spell out NDPC kwa omfase o Mejuma. Enti wo when is wadi huna de koye campaign we are also the command NDPC and article 36(5) also the command NDPC. Na NDPC this share plan ni mu. Okay. Now for the about parliament, your friend coordinated program of social and economic policies. Now they about parliament, and no na fi finance minister Bejina so abo akoma se bu o mine no they decide say ye ni. Inti health minister wo hono plan ni je koye. Inti say who idea fufuro bi a any mampani nhihye ni mu a ko ho mampani no mampani ma NDC form fenshim e bad dia finance minister betumi amaska na nyese wo ba no abaji budget say oh me call conference or US na me classmate bi a me share no se baby omo no mo yes o ma yi watch bi aba etumi boa me hu bi a BP nti ento sa watch ne 3 million nche magana school nkwala nyina na obi hu ne BP wo abra sa de na fight development plan ho. Fantastic idea. What do you oh yeah. They used to make camp. I was saying MPP and DCSM. Senkabra ye wa ben kamra we wo hwa. Kan ye mani bi wo hwa. Checks and balances bit my. Even war man penny. We are planning we the call. Then only ben 4 years. Untumi petun sorry o channel pass me call conference we obabe na me call ye SCC nti yenye ni say. You guys on also mine ye decide say for the next 4 years.
we na ye we na dey akọ homosika ye nti eno ni no plan no cash bill yetumi aye stakeholder engagement na meda speaker Bagman ase meda speaker Michael Kwe a obi epon no for private members bill meda na ase clerk ni mpanimfo a parliament o nyina aboa ye ho adwuma nyina meda o ase stakeholders a joada no mba nyina meda o ase baby edu no omo ye report ne dey akoma committee on private members bills almost signing we are na fia buffalo a me ware hye mu se we nya MPP NDC nyina ye be pempin so ananko a na approve a ebe save Ghana tens of millions of Ghana cedis on an annual basis and until na make us say 3 terms a national parliament say man contribute bibia kra na mra we yetumi sha me ji de say me kra beda honorable inflation had dropped it to 3.3%. Ghana for still normal bo ba bi ejina na ejina e bi kura de a start sign kosoro adenti because one inflation enye no any cost of living the Ghana for hwe anim me time e wa bitu am bekire me inflation has come down to 7.8 no mu twabo me na me na sa de na ba 7.8 no mu twabo me ye ti abotre kakra na hu se the Ghana for ni hwe cost of living and wo aban no so to say wo so hwe inflation and you number 1. Number 2, a kwanya wo fa so e dey fight inflation no, it matters. The method you are using matter. Jama drop naba no. Aye, inti me dey be ameka say me dey be yam fa to ho. E bi obi wo your blood pressure problem. Sa problem no na yare sapa ne say aduane a odi. Ne nsa onom e bi ane jot kakra obo. Exercise a onye e also sacrum. Lifestyle changes and no pa any solution nso so onye ti osore a no akofedro o fedro na uwie na o measure ne blood pressure na bafom pa jo ne pressure ne ko debi eda obija edro ne fa na be hu ba bia ne real level da into inflation no there were 2 sides there were cost push and your demand pull cost push ne niema ye de fa so de produce niema into te say enyina mkanea ensuo raw materials for salary factors of production any dey produce me telephone yi saban wanye ho hwe na enyina mkane abo okosoro ensi obo okosoro raw materials bo okosoro phone bo be ko se phone na ne boy 100 a ye to light mu ye to nsi mu ye koyenim ye to petrol ye koyenim no obo se enye 100 cedis biom abedu be 120 nti se opese ye hu bibi pa e wo se factors of production na ide usum MPP aban ye ba 2017 2018 obo kai se light bill in fact yet so crampo inti se wanye bibi ensum nani boni kosra hona Bank of Ghana may handle monetary policy because we a real sector policy one handler monetary policy for nbeka say so mo na omo to me on price stability we can Bank of Ghana act na to make just say send me di catch on onim bibi sade se se ni bo akodu 120 there's a way a bit to control inflation e be use curfew bi abotum akwa no ko kra de we buy no after a while obeka say 120 no ne mfa so da so ye 10 into onim bibi 10 no mfa 5 nche on my mra form to 115. Afi statistician never no be measure because our inflation perform. Na pajo nipa no tifi then or here cost of living. Into inflation now mo say about down to 3.3 no. Method pa mo use say na be catch sterilization. And na say Bank of Ghana for aboka o ma start here advert start teaching nkofo adwen say oh say open market operations who say open market operations no bo akosra adwuma pa bank ne ye na ama omo cost na kosro uni ma de kro omo cost na cost of sterilization. Who sterilizes 60 billion cost na be hito say percentage of 60 billion cost na be hito ye the war balance sheet abonsa afi dem say a policy cost transformational cost say account na beba am say be be June on be who to be fancy it is say nyin say nti by be June ho na beba but point in say the entiankofo kasa na say the omo hwe a cost of living and aban na over fixated on inflation. Na Ghana inflation no uhwe your parameters na 8 plus or minus 2. Chese Ghana inflation I would say between 6 and 10%. Okay. Eko above 10 ebe high. Eko below 6 ebe high because we have minimum level of inflation minimum 6% na ma price levels are konenima productivity motivation for people to produce productivity ne cost no na ejuma so beba. Inti ni say inflation ko below 6. Nyam na kan your Bank of Ghana na
Now because of sterilization no more yen, a drone no more fan, a drone no more funny pioneer one. Say about 3.3. Media me say measure we almost cost one. That's one part they can sterilize about 10 billion more for next month. A bit might be do zero. Oh no problem. But ubedu krum no. I want to have a opinion. I want to confirm what I say. I didn't go be antonti at this one. I say I didn't go be anconti yentum grabium. But Bisa said, do people have the purchasing power? Okay. To make these purchases. Me best money any part in common na minyao. Wadaruma. The decision-making pool of the party. Say a per se cut towards one man, one vote. But it's in the MBM by MCB 40% or so. And this should be the last time I use to delegate system. No, you per se cut towards one man, one vote. That was the report we took to conference. Our conference G2 mo EBM. You no feel na fear the conference no by an early conference to elect flag bearer because need to me who say when you went in the doso. Inti yenye ni ntem feel ni nya kwan hili. Ebi mu ni anya adwen but say obi ate assess it was a good decision. Send the election ko obi ahu ye senka anya ni ntem we atwa na 2023 2024 ebe ade wada be ni be hili. Sisi baby e wonu ye go through a process of healing. Inti ye to abani we ni page na enyi no ma comporto mo very fine. Meaning say reconciliation nkomo bebre e kwachire na se obo ni esi Dr. Baomiani Kwame Pie ni makoshia Dr. Baomiani we akwakushia polafoko mo nyina ehihia wachire nti gradually behind the scenes no here rebuild it that doc kasa wo sorry wo UPS metin so na sorry o si nyina de aye ho no yemfenye de yemfenche na yenkeka ye ho embom no krabi so se keka kire ho yenka kire ho dem na yen solve ofiechi ni abufun. Internally, no, yes, our reorganization. So I don't know to say you be a policy unit, a big deal. So party be build a policy unit for the first time since 1947. I know the idea because we have in the near few party. You see, 1947, first political party, yeah, Chichiri Wagana, Boamia Independence, UGCC, and penny for no me MPP penny for a decam for. So party na later be UP be one money a day na ba be New Patriotic Party. Na fiti sa time na be sin then any policy unit. Ye ni baby a fan say party we ha factory a ye produce ya adwen no ni. Okay. Enti se bia ne me na me ye minister for housing ya. Se nyame ya dum na se meti ase kakra na se mesua de kakra na menya boafo bia boa me a na fa. But so china obi fufro betina no ni sa de na not faso. Inti baby a factory a you produce ideas so we akwala we penny wo school ni school yin ne tumi kire ya adwen na chichire ni nya party na adwen ne friend policy unit. Onim say bi mu kra nim say buzi a penso buzi a devalue currency no with the expectation say ebema ye exports akosoro na ma imports abafom but you actually ni ensasi form eno kra kan obi na ku ne bae sa addition we say kwan ben e faso e affect and the economic policy aye chichire MPP economic team no way no china kra nya kwan ne ba akonya no china nya akonya ne ba ban mu a good policy unit on e chichire sade nyina nti doka ma signal say you be policy unit na wo your manifesto na wo your constitution amendment no doc winning a said one of the first things or person here nti ye enema bibra at the same time so no ye ba be reorganize ho from polling station ba be do national na enya ye political operative structure na yahyehe na for your technical structure na policy for no so no so yahyehe ye wi na for ya ba ye political structure no omo ejina as parliamentary candidates presidential candidate ni afia 276 parliamentary candidates na training na yahyehe na fi de no akoye no ye kona ye kire ye alternative policies ntinye say ye criticize aban ne keke ye kire so aban cocoa price no why no trokan na won say si form senka ye ne wa ban mu anka say ne be no me buy material quite good nti ye criticize ne ye kire alternative policy proposals ne so mo kan keke there be na fi by the time ye baba ban na niema ye wo say ye ne yahyehe niema ye last time ya anko yi corrections I was saying near correct. If you better me catch us here,
no plan no cash ebe close loophole no bi ye ntwe me mba bem kra ye opposition kra ba ye pia enti ye beba no nanka ya chichire ni enti saying na me hu Dr. Baumia has a difficult job of leading party where ya befia ne bufo kakra wom ya to abawie nye obia na ne bojo so still a Ghana fo ni bi wo ye ho menopause menase pokakra about Nemani be a course, so yeah, the propaganda broya kakra. He has a difficult job of leading all of this, reorganizing it and making us attractive for the next election. They win the trust and the confidence of the Ghanaian people are winning. Na me hwesenia we fi ase toto ne niam kakra na onyankopon enkoso nhyira ne sa no nkoso nso no diaper or the ebedu awie pa. Right, meaning saying Chebe started polling station elections na electoral area diaba naba constituency regional naba national type of leaders being an MPP here summary in opposition to recapture power in 2028. First of all, you hear for the omo kan omo tiase any propaganda keke no mo ye. And this for the back of be mo say from the say propaganda na need omonim. Mpempi na nsem omo kan kwa no mo tiase. Mama several examples and you may. Until first you hear for the omo kan omo tiase. Two you hear for omaso ewo form ye flag bearer na ye no na so form otie form we akola we penny wo school ni school wo fi wo kasa o de na so ben no ati no de agunsani ani enti hia class a omo ebie omasum and wahwa ye flag bearer ni suban translate say wo hwe minority caucus no mu a won say nya ya na ya tie si form say ye kwakotie na ye de abaye adwuma. That is a trait of the flag bearer na so dey ewo form is beginning to affect even how the caucus does its work. Inti hian kofo so omaso ewo form. Hian kofo so a omwa kukudro. NDC for we momu ye patapa. Patapizi. Patapa. Omu ya ade na enye no kra wo kan wo ye becho. Hwe hwe ade a aeroplane na ye suspecting ye ma wo ma besi ha sei. Na ranking member of defense committee in team for your canom the BNI for akwakugu say ye bechi no edani ye do fi ho A2 AK-47s o ma hye I won say first no wo from I say ninja for kakamoto bi na ka omani ba no omani pe obotu kra unhu nipa kra obotu nso police for so o mo hye yi bo yi taga utumu say ni dini na we boys bi hye jeans ni unhu so o mo ye state security officials so some ye armed robbers so say unhu no krekre tu ehuna sada no nia kokudura if you want to me wura obi ti hia ememe wa kokuduro ye national anthem no ye bom pai wo mu a o say and help us to resist oppressors rule. You hear mani mema omwa kukudro to resist oppressors rule. Sa mecho no. You hear a meme wa kukudro ombetumaris enra ye kokoko enclaves and say ma kan bi aida any damata kan bi ma but omwa kukudro. That is a caliber of people I was say you mobilize it, you prepare. And sana lastly, in the midst of all of this, you sense here who brassier. Nipa ho adwuma ne ye. Ti here who brassier. Na ye to me ede I engage. Ede aye adwuma no mana to Ghana for akoma so no mama opportunity. No my opportunity na ya in ye mana so many next time. OT base. What you say? OT base. Base. Mate. Baby Shekiwo. Debbie. Because first of all, nipa na omo say ono no oye no. Mitie na kasa mafo no mo say enye no kre. But secondly no menim say adwuma mpanimfo so eye amakoro ya adwuma party no say bibi wo hokra mpo saa on betumi aso ano saa brede o man kasa deny menim say mpanimfo so ye o madwuma enti me hope any say bibi asa enkoba obi bisa me say Honorable Kojo Oppong Nkrumah na eba ho na me say was very fine man. I didn't hear when you running mate. Say Dr. Alhaji Mahmood Bawumia de Bemanoa. Obe accept it. So decided say or no be kwa early days. But obe accept it. Enkomo bia ebe purported to put the flag bearer under pressure to choose Osumesi and Obentino. Me, I discourage Sankomo no. Say I enema fefe fa babedu.
sa level. It's a running mate in your position a campaign for, your position a lobby for. Your body and your bo. Your body and your bo. As right memo. Udinga. But any effort, group of people and individuals be or more shisha you may be a mimi and yama wetri to sort of compel papa na so nkohano MY. Muma yem focus on policy adwuma e pese ye chichire party no. Yem focus on reorganization. Yem focus on helping candidates. Say ye pese to me na say ye select a parliamentary candidate MP back our parliament e bia constituencies be 3 or 4 no afa na obo na opiam. Because the road to Jubilee House is through Parliament House. Yeah. You focus on it. Any UBI, Baba, yes, in MY, and let's not do anything about my papa and I under pressure. Mera Sigana 40 MPP 14. Sorry. Your final words. Mom Pie, my doctor Mahamadou Baumia, Yankopon Achanade. Nimre na nenso yente odene kosie. Na wasiesie na wie no de ne bre mom pae mano na nyankopon empagya ne nsa na enisuade ho nyankopon adua woni mu no asoaba manaka Ghana ni bia owo memo hase medase right meso medase honorable Oppong Nkrumah of Fuasia Iribi mra chebedwani no thank you for your time.